Majudia amahle ngimi lapha phambi kwenu njengendodana yolafeko majudia ngimi ngizobabaza umusa engukhonjiswe umoya wasendulo phezulu impilo yami ngidukile majudia ngithwanguza enhle iminyaka ngeminyaka ngefumthembu wangenzela umusa majudia amahle ngifuna ukuma lapha phambi kwenu namhlanje ngiphakamisa izandla zami kumvelase ngisho ngithi qhudini mvelase nisiwe livula ilanga libalele ngithi ngiyazendlala namhlanje ngiyavuma nangomlomo wami ngithi uwena uNkulunkulu uyaphila baba hayi sikhona hlala phansi ndodakazi hayi baba nazo ubuke kuphi ho vele ngiyaphila ngoni mina ngicela ukubuyisela balena sense ngikhathele ukuthi uhlala noma mzobe lapha angifuna lo express uphinde ugule futhi njengoba uyibonela nje mntanami ngiphile saka mina kulungileke indaba ungathathi umama zodwa nihambe nelodge noma niye B&B nishawa umoya ngiyazi ukuthi nayo uyakhumbula futhi ukuchitha isikhathi nawe baba usisiwe mntanami ngethembe uma ngithi kuwe mina nomama wakho zodwa siphile saka sinalutho asinankinga nokuthi into engijabulisayo nje ukuthi uyabona manje lapha kumamzobe ilumbo lidla umninile lolu gongola elifaka kubantu ethi alibaxhophe lixhopha yena ke manje fisa nje ukuthi ungemela ngathi ngalithola iphutha kulento ayenzela ayibuyise leya ring hey baba kuzomela leya ring iphele baleke kabi komvelasi wanele ngami ndodakazi awungitshele uyaya le ntabeni yomhlangano yo baba bengifisa kanjani ukuya hayi ke nanku umzukulu wakho uyangisinda manje uyakhula ngekwazi ukunyuka leya awu sibaneni madoda silwane somhlolo siyakhahlela